Tu je ova poruka našem velikom, dragom i čoveku duše anđelovske Milanu Jeliću, našem predsjedniku i sugrađaninu. Dobar dan, dobrodošli na 11. memorijal dr. Milan Jelić, koji je i ove godine okupio danas mladost, a sutra ozbiljne i odrasle ljude, divove svog vremena iz Srbije, iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Milice, dobrodošli na ovu manifestaciju jako tužnim povodom. Poštovani ministre Đokiću, predstavnici Narodne skupštine Republike Srpske, poslanik Marić je sa nama, načelnici Modriče i Gračanice. Gospodine Jeliću, hvala vam što svaki put kada primetite otkucaje srca svog, što je poneki otkucaj primećeni, namenjen i Modriči, i ovom klubu, i ovom gradu. A i vama, gospodine Raduloviću, hvala što u teškim vremenima imate razumevanja, između ostalog i za sport Modriče. Po tome se prepoznaju uspešni ljudi, a vi to jeste. Odajmo dužnu poštu velikom Milanu Jeliću, jer ćutanjem se čovek voli. Dakle, minut ćutanja. Neka mu je večna slava i veliko ljudsko hvala. Sin Milanov, Petar Jelić, ljudina prve klase, kako i priliči, prvi će vam se obratiti. Uvaženi gosti, dragi moji Modričani, želim da iskoristim ovu priliku da vas skupa sve pozdravim i da vam se zahvalim što ste izdvojili svoje vrijeme i došli da odate poštu mom pokojnom ocu. Našim gostima ovo nije ni prvi, a nadam se ni posljednji put da su ovdje i da podrže ovu manifestaciju i svojom pojavom i nekim moralnim činom i financijski. I želim da iskoristim priliku ispred kluba koji predstavljam da im se zahvalim još jednom i mislim da ovim gestom samo pokazuju koliko su bili bliski sa pokojnim ocem, a koliko su ostali bliski i sa našom porodicom. Hvala još jednom. Hvala gospodine Jeliću. Načelnik Jovica Radulović i sam nekad talentovan fudbaler, danas prvi čovjek Modriče, upamtio je Milana Jelića između ostalog i po tome što je Milan voleo svu decu ovog sveta, a upamtio ga je u vremenu kad je i sam bio dete. Dakle, Jovica Radulović, prvi čovjek našeg grada. Izvolite. Poštovana porodica Jelić, uvaženi ministre, narodni poslaniče, dragi gosti i prijatelji, svi vi koji ste danas došli u našu Modriču, ja želim ispred opštinske uprave kao prvi čovjek opštine da vam se svima zahvalim što ponovo evo dolazite i na ovaj 11. memorijalni turnir. I ono što želim ovdje da kažem, zaista vidjeti vas i po ovakvom vremenu divno je. Modriča uvijek bila grad dobrih domaćina i ja vam želim svima mnogo sreće i uspjeha i naravno bez povrijeda da prođe ovaj turnir, što je najvažnije naravno, i da odavde pošaljemo jednu poruku da evo i nakon ovih nesretnih i u toku ovih naravno nesretnih vremena pandemije COVID-19 mi smo tu i sport je tu da uvijek pobjeđuje i da nastavlja upravo kao i život. Hvala vam još jednom što ste tu i zaista hvala svima vama koji svake godine, ministre, vama posebno dolazite i posjećujete našu Modriču, što nas pomažete i što ne zaboravljate ni porodicu Jelića ni ovaj klub. Hvala vam još jednom, živi zdravi bili. Hvala gospodine Raduloviću. Postoji nekakva nevidljiva nit između Modriče i Gračanice. Naime, Mitar Lukić, koji danas živi u Modriči, koji je osvojio 2 kupa sa Modričom, igrao je za Bratstvo. Trener
koji je Modrić uveo u Premier ligu BiH, Nikola Nikić, bio je donedavno trener Bratstva. Da se malo našalim, čim je pobjede Bratstvo drugo na tabeli. Šalim se. Jedne prilike, jedan klub iz Republike Srpske imao je peh, pa su uveče u 21 čas javili da ne mogu sutra u 9 časova doći na otvaranje memorijala. Kada me je Petar pozvao, ja sam zamolio načelnika Gračanice Nusreta Helića da li može doći Bratstvo. Rekao je, ostavi mi 5 minuta i javlja. Za 3-4 minuta pozvao je i rekao je, Bratstvo će biti sutra u 8:30 u Modriči, a i ja sa njima. E sad, onaj komu je rekao da je dasa, usta mu zlatna bila, zaista je dasa od glave do pete. Igrao je u Bratstvu, zna da nije lako organizovati određenu fudbalsku manifestaciju, a on organizuje život Gračanice dugi niz godina jer je uspješan. Dakle, pozivam da se obrati načelnik Gračanice Nusret Helić za prijatelje dasa. Dobrodošli, izvolite. Hvala lijepo, uvaženi ministre, kolege, dragi sportisti i gosti. Dozvolite da vas ja pozdravim, da vam se zahvalim što dolazite na ovaj memorialni turnir, na turnir koji je obilježio i sport koji je obilježio čovjek koga svi voli, bez obzira je li bio u Modrići, iz Modrića, je li bio s koje kraja. Mi smo uvijek podržavali sport, govorim i ja, i Gračanica, pogotovo mlade, i što reče neko ovdje, sport se igra zbog vas mladi. Ja ću biti zajedno sa Brastvom, ako dobijem poziv, uvijek tu. Vama želim da se lijepo osjećate, želim da ovaj turnir prođe bez povreda. Kako god se desio rezultat, ja imam običaj reći da uvijek mladost pobjeđuje. Vi uvijek pobjeđujete, želim vas svu sreću i hvala još jednom. Hvala gospodine Heliću. I vama i načelniku Modriću Raduloviću ostaje samo da poželimo što više pozitivnih dešavanja i u Gračanici i u Modrići. A sa vama će biti tako sigurno. Među političarima s kojima je Milan Jelić imao lični odnos, ne osvrćući se na stranačke tabore, već na ljudske sposobnosti i čovekovu časnost, posebno je cenio Petra Đokića, ministra energetike i rudarstva Republike Srpske. Kad se Đokić upoznao sa Milanom Jelićem, bilo je to čvrsto prijateljstvo. Prenosilo se i na porodicu. Nikad nije ni jednim gestom pokazao zaborav na pokojnog Jelića. Naprotiv, čuvao je kao malo ko sjećanje na njega, a u svakoj prilici isticao njegova velika dela i žal što ga danas nema među nama. A tad bi i naša republika i ova zemlja bila i bolja i uspješnija. Pozivam prijatelja ovog grada i ljudi u njemu, Petra Đokića, da se obrati i 11. memorijal zvanično otvori. Ministre, dobrodošli, izvolite. Poštovana porodica Jelić, dragi prijatelji, uvaženi načelnici opština, uvaženi narodni poslaniče, uvaženi sportski radnici, dragi mladi sportisti, dame i gospodo, pripadnem uvijek ovakva posebna čast za mene, ali ona uvijek nosi u sebi jednu dozu posebne sjete, jer se ovom prilikom na jedan drugačiji način prisjećamo svega onoga što je obilježilo životni put našeg velikog čovjeka i prijatelja Milana Jelića. I uvijek kada dođem u Modriću, ja tu sjetu nosim u sebi, a ona je prisutna i u drugim danima u godini kada se sjećamo toga čovjeka, jer ga nosimo u našim najljepšim sjećanjima. I danas smo ovdje da se okupimo i okupili smo se da učinimo ljepšim sportski život na ovoj planeti ovako divnim događajem kada se okupe mladi ljudi na jednom sportskom manifestu, a u povodu evo memorijala 11. put memorijal Milan Jelić ovdje u Modrići. Drago mi je da ova manifestacija živi i ona će živjeti trajno. Ulagat ćemo napore da je podržimo, pomognemo, da je razvijemo i da je učinimo još društveno vidljivijom i značajnijom. Zahvalan sam svima onima koji su sve ove prethodne godine ulagali napore da ova manifestacija živi, traje i da bude prepoznatljiva. Ali eto, ovi septembarsko-oktobarski dani su dani kada se na poseban način sjećamo našeg velikog čovjeka, velikog entuzijaste,
velikog društvenog radnika. On nije stvarao samo u sportu, stvarao je i u privredi, stvarao je u politici i tako je Milan ostavio jedan dubok, neizbrisivi i pozitivan trag u životu zajednice u kojoj je živio. Uvijek je bio predan, uvijek je služio na najljepši mogući način i uvijek je bio motivacioni čovjek. On nije živio da bi živio život i trošio ga za sebe, nego ga je živio za druge. I zato smo mi, njegovi poštovaoci, njegovi prijatelji, uvijek tu na mjestu gdje se govori o njemu, gdje se okupljamo u povodu ili u bilo kakvoj vezi sa onim što je djelo Milana Jelića. Vama mladim sportistima želim da ova manifestacija bude u vašem sjećanju trajno. Oni koji će pobijediti bit će samo neko prvi, ali svi ste vi pobjednici jer ste učesnici ovog velikog ponosnog memorijala Milan Jelić. Sport je aktivnost koja plemeni čovjeka, utiče i na oblikovanje njegovog karaktera. U sportu se ili kroz sport se naučimo onome što nam sav život posle znači ili jeste, a to je da nas ne ponese slava uspjeha, da živimo sa osjećanjem velikih uspjeha, jer posle uspjeha dođu i porazi. Ali isto tako da nas ne obeshrabri poraz, nego da nas učini jačim, jer ćemo posle poraza živjeti sa pobjedom. I zato je sport važan, jer on pomaže čovjeku da se orijentiše, da kvalitetnije živi i zdravije živi kako duhom, tako i tijelom. Dragi sportisti, ja vam čestitam unaprijed na onome što ćete pokazati na ovoj divnoj manifestaciji memorijalu Milan Jelić. Vama organizatorima, posebno Petru Jeliću i ekipi koja je zajedno sa njim, želim da zahvalim i čestitam. Neka je srećno svim učesnicima. Budimo zajedno i narednih godina ovdje. Sjećajmo se i njegujmo lik i djelo našeg velikog čovjeka, našeg predsjednika Milana Jelića. Otvaram ovaj memorijal, živi bili. Hvala vam. Hvala vam ministre Đokiću. Uz ovaj broj samih aktera bit će ih još toliko, jer očekujemo iz Srbije Crvenu zvezdu, OFK Beograd, Brodarac je pre 2 godine osvojio trofej. Prošle godine smo imali memorijalnu utakmicu zbog pandemije. Igrali su PFS Doboj i PFS Banja Luka. Očekujemo predstavnike iz Novog Sada, iz Županje, a ovdje imamo iz Gračanice, Gradarca, Dervente, Prnjavora, Doboja, etno sela Stanišić i domaćina Modriče. Hvala ministre Đokiću još jednom. Zadivio je svaki put ovaj čovjek, pa i pre 2 godine kada je bio svestan da ono što se izgovara kratko i kratko piše najviše vredi. Rekao je Milan Jelić, vitez života. Čuli ste, turnir je otvoren, pa ćemo danas i sutra uživati u umeću onih koji nadolaze uz najiskreniju želju da za izvesno vreme nose dresove najpoznatijih klubova na kontinentu.